नमस्ते, टेस्ट लेक यहाँहरूलाई सम्पूर्ण लिबी अनलाइनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूलाई याङमे हिकी निजर लोकताङ यानि कि बिना याङको दुईवटा अक्षर जोडेर पढ्ने तरिका बताउन गइरहेको छु। यसमा याङ छैन, याङ घिगु स्याब्क्यु ट्याङ्बु नारु केही पनि छैन। बिना याङको दुईवटा अक्षर चाहिँ जोडेर पढ्ने तरिका म बताउन गइरहेको छु। ल है त आजको पाठ सुरु गरौँ। काका काक, काका काक, काका काक, खाका खाक, खाका खाक, खाका खाक, खाका खाक, खाका खाक, खाका खाक, ngaका ngak, ngaka ngak, ngaka ngak, chaka chak, 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 nyaka nyak, nyaka nyak, nyaka nyak, taka tak, taka tak, taka tak, thaka thak, thaka thak, thaka thak, thaka thak, thaka thak, thaka thak, naka nak, naka nak, naka nak, paka pak, paka pak, paka pak, phaka phak, phaka phak, phaka phak, phaka phak, phaka phak, phaka phak, maka mak, maka mak, maka mak, chaka chak, 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 waka wak, waka wak, waka wak, shaka shak, shaka shak, shaka shak, saka sak, saka sak, saka sak, yaka yak, yaka yak, yaka yak, raka rak, raka rak, raka rak, laka lak, laka lak, laka lak, shaka shak, shaka shak, shaka shak, saka sak, saka sak, saka sak, haka hak, haka hak, haka hak, aka ak, aka ak, aka ak। धन्यवाद। आजको लागि यति नै। तपाईँको दिन शुभ रहोस्।